Pero te vale. ¿Esto qué cultura, Nani? Moito cultural, sentirte moi extraño. No quero entender, se non entender as caras da xente. Non entender? As caras da xente. Esa puta madre, por estar siempre trabajando, no. Eso vives en cualquier lado. Pensan que el autobús Desde logo, non podemos seguir a tolerar que Israel ocupe territorios, masacre a poboación civil palestina. Non podemos tolerar que se siga comprando e vendendo armas aos sionistas como está a facer España e outros estados que se sentan no Consello da Seguridade da Organización da ONU. Galiza inteira reclama a persecución xurídica nos tribunais internacionais dos criminais israelís, civis e militares, responsables desta matanza indiscriminada, un auténtico crime contra a humanidade. E exiximos, ademais, que se impulsen políticas activas de solidariedade en favor de Palestina. ¡Solidaridad!